Dobrodošli u Nado Akademiju. Svi ljubitelji Nado dobrodošli su u Nado Akademiju. Da bi postali najjači borac, morate naučiti neke osnove. Napad i obrana. Da bi kasnije naučili izdržljivost i ujednačenost. Na Akademiji možete birati između 4 odjela. Pod broj 1. Napad. Naučite brzo izbaciti svog protivnika iz igre i naučiti sve tajne napada. Broj 2. Ne bojte se napada. Sjajna obrana najelegantniji je način pobjede. Broj 3. Izdržljivost. Dok god se NATO i vrte, vi imate priliku za protunapad. Broj 4. Pređite u napad iznenadivši svog protivnika sa ujednačenim nadom. Ako trebate napad, obranu ili izdržljivost, to je Nado upravo za vas. Kako bi bili najbolji igrači, morate biti dobri studenti, marljivo učiti i proći prijamni ispit. I onda ćete možda naučiti neke tajne, prizvati avatara i druge tajne Nado Zvrkova. Početak dvoboja, izdržljivost, promjena prstena, ujednačenost, izmjena vrhova. Lansiraj ti, nek se Nado zavrti, vještinu pokaži ti svu, u dvoboju to. Prijamni ispit počinje. Pitanje broj 1. Od koliko se dijelova sastoji Nado? Nado Zvrkovi sastoje se od 5 dijelova. Na vrhu je navoj, zatim ide prsten borbe, pa prsten napada, tu su i prsten obrane, te vrh Nadoa. Postoji više vrsta lansera. Koji su to? Klasični, Bravo. magnetski i magnetski sa okretnom glavom. Koje su značajke napadačkog Nadoa Fiery Dragon? Njegov prsten napada je jako oštar, a vrh mu je ravan. Cracking Panzer je obrambeni Nado. Kakav je on? Prsten obrane vrti se odvojeno od ostalih dijelova zvrka, tako se zvrk brani i ostaje stabilan. Koje su značajke Nadoa izdržljivosti Jade Bow? Vrh Nadoa izdržljivosti oštrije nego kod drugih, zato se dulje vrti i dvoboj traju duže. Koje su prednosti ujednačenog Nadoa Ares Wings? Po potrebi se prebaci u napadački način borbe. Napad, obrana i izdržljivost se mijenjaju ovisno o taktici igre. Ovisno o vašem protivniku, prilagodite taktiku, imate priliku za pobjedu. Ispit sklapanja. Svi metalni dijelovi Nado Zvrka mogu se mijenjati i kombinirati s drugim metalnim dijelovima drugih zvrkova. Zato nađite svoju kombinaciju, sklopite Nado, lansirajte i pobijedite. Možete mijenjati gornji dio Nadoa kako bi prilagodili ga magnetnom ili klasičnom lanceru. Ispit lansiranja. Najvažniji dio Nadoa je ispravno lansiranje. Ali kako lansirati? Morate zauzeti čvrsti stav, naći savršeni kut i ispaliti jakom brzinom. Da biste to postigli, morate ispružiti ruku, napeti lakat, učvrstiti trbuh, imati snažan stav. I možda ćete i pobijediti. Snaga lansiranja najvažniji dio Nadoa i najkraći put do pobjede. Zato snažno navite lancer, ispalite i vjerojatno ćete pobijediti. Avatar te čuva, znaj, skupa
Kako znate, postoje 3 vrsta lancera. Imamo klasični lancer, koji može okrenuti zvrk u lijevo ili u desno. Tako da iznenadite svog protivnika. Zatim imamo magnetni lancer, koji omogućuje da inovativnim magnetnim lancerom uhvatite nado dok se još vrti u areni. I treći, imamo magnetni lancer s okretajućom glavom. Ali pazite, možete iskoristiti okretajuću glavu samo jednom tijekom borbe. Zato iskoristite trenutak i pazite da vam taktika bude prilagođena. Ispitni dvoboj. Sad ste naučili sve o lanciranju, nadojima i o taktici. Sad je vrijeme da iskusite protivnikovu taktiku i primite se prakse. Nezaobilazan dio je nado trening arena. Tu ćete se naučiti biti bolji borac i biti spremni za veće izazove. Pred vama je Wrestle Throne arena. On će vam omogućiti da podignete svoju igru na novu razinu. Ovdje su utori gdje lancirate svoj nado i izbacujete druge igrače iz igre. Tu se nalaze zamke gdje, ako ste neoprezni, možete zalutati. Ili, ako ste vješti igrač, možete izbaciti svog protivnika i na taj način pobijediti. Borite se! Nadmašite samo sebe! I pobjedite! 3, 2, 1, lansiraj! Za pobjedu ne odustaj. Vrte se u areni za dvoboje, zvrkovi slušaju svoje vlastike. Lanciraj i ti. Nado su napad i obrana, uvijek tu za početak dvoboja.